Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru ngaji, para sepo, para tokoh masyarakat sebutan kaula sangat amal ja'aki tor ta'zimi. Sarana semulja Al-Mukarram Kiai Afifuddin, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Sumbernaga sebutan kaula sangat amal ja'aki tor ta'zimi, aserta sateja para kiai seampun sami sekik alengki tempat kak dito sebutan kaula tak bisa nyebut asmai pon situng persitung beten kaula juga dan sangat amal ja'aki sarana tuan rumah Taretan Agus Aprilianto sekeluarga kak dito seampun ngoker tareka ngembangi bakto kalaban pangesto sebutan kaula satejana amal ja'aki sateja para rabu sateja oncengan se kaulaten same mulja torpar juga se juga nan beten kaula sangat amal ja'aki kabitan pamator kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin langkong dimin ngereng sami-sami amoci sokor daajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala semahangator seampun aparing kanikmaten da kabeten kaula sareng panjenengan seteja saengke beten kaula sareng panjenengan seteja saat malam areh samangken kadinto bisa alengki bisa tapangki temo salera engki kadinto edelem nyambeteni panyopre rabu undangan dari Sohibul Haja sekeluarga engki kadinto Taretan Agus Aprilianto sekeluarga edelem acara tasyakuran walimatul aqiqah atas lahir epon potrah sekaping setong seampon kaparengan asma Kurniawan Effendi sekasambet awan malar mantar moga acara kak dinto kenging ridha dari ajunan depan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam malar mantar moga tep-tepeh tepe ada kajunjungan beten kaulah sareng panjenengan seteja engki kak dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun abekta tor anata seampun ngangkes tor ngasteng beten kaula sareng panjenengan seteja dari alam kabuduan anuju deka alam pangauningan dari alam kapetengan anuju deka alam kateraan minad dhulumati ilan nur malar matur muga beten kaula sareng panjenengan seteja kenginga syafaatipun tor kaanggeba umatipun dari alam dunya kantos pagi nalika deka alam akhirat amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sesami mulja sesami parjuga sebeten kaula sangat amal jaki sekapeng setong beten kaula biasmaipun Sohibul Haja sekeluarga Taretan Agus Aprilianto sekeluarga ngaturaki mator sakalangkong kalaban bunga ateh atas kagatian para panjenengan seteja seampun nyambeteni undangan beten kaula sekeluarga eka dinto utamaipun dek seteja para kiai para guru sekadima beten kaula sekeluarga ngatore lengki para panjenengan seteja engki kadinto nyuon sambungan doa barokah atas Ananda Kurniawan Effendi kadinto malar mantar moga atas sambungan doa barokah dari panjenengan seteja utamaipun dari seteja para guru Ananda Kurniawan Effendi kadinto tetia nak poto sesoleh se nyelepi ateh
kempang rajekena jejeh tor ontong kawadiinah. Amin amin ya mujibas sailin. Atas sateja hajat bagus dari para panjenengan seteja, beten kaula sekeluarga tak keduan babalesan paponapa, namung kaireng doa di ajunan nepon Allah subhanahu wa ta'ala, kalaban doa jazakumullah wa ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Satrosipun beten kaula biasmaipun Sahibul Haja Agus Aprilianto sekeluarga matur tak langkung nyuwun saporah sesaraja-rajaipun atas sateja kakorangan, atas sateja katopalan, atas sateja kataksayan dari penyambutan dari tempat alengki pamator tor juga nantor ator. Beten kaula sekeluarga kadinto aropa aki manusia biasa setantoipun tak lopot dari katopalan kakorangan tor kataksayan. Sakeladaki beten kaula atas nama Agus Aprilianto nyuwun sapora sesaraja-rajaipun. Para Rabu sesami mulja sesami parjuga sebeten kaula sangat amulja aki. Sekaping dua beten kaula minangka peranata acara badi nyampiaki ajuman acara sebedi kalampan saat malam areh semakin kadito. Acara sekaping setong ingki kadinto pamuka bi suratil Fatihah. Sedelem hal kadinto beten kaula sekeluarga nyoon sotti alesepon kangkui nyepoe de sareng semulja Kiai Muhammad Hamdi. Acara sekaping dua engking kadinto pamausan salabatun Nabi bi mahallul qiyam. Sedelem hal kadinto badi dibawakan sareng rombongan Jamiatul Hadrah Barakatul Usman Duko Timur. Tor acara kadinto badi etotop kalaban pamausan doa. Sedelem hal kadinto Sahibul Haja sekeluarga nyoon sotti elesepon kangku nyepoe da sareng semulja Al Mukarram Kiai Afifuddin Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Sumbernaga Duko Timur. Para Rabu sesami mulja sesami parjuga sebeten kaula sangat amulja aki. Kerana sakadinto ajuman acara sebedi kalampan saat malam are samakin kadito torda saja masyayikh si ampun kapubuan bekto kaator kalaban tertib. Dari beten kaula atas nama pribadi korang langkonga beten kaula nyoon saporah sesaraja-rajapun hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.